Dobar dan, želim da pozdravim sve predstavnike medija koji su danas došli na našu konferenciju. Povod za konferenciju je sutrašnji protest, odnosno nacionalno okupljanje koje će se desiti u Beogradu sa početkom 18 časova ispred Hrama Svetog Save. Povod za ovo nacionalno okupljanje je protest i upozorenje vlastima da u subotu u Ohridu nikako ne dođe do potpisivanja mape puta, odnosno početka sprovođenja evropskog plana za Kosovo i Metohiju i francusko-nemačkog sporazuma. Mi tražimo da se taj plan u celosti prekine, odnosno da naša vlast ga odbaci u celosti i da na neki način pokažemo sutra da Srbija nikako i nikada neće prihvatiti secesiju, niti onu puzajuću, niti de facto, niti de jure koju vlast nam priprema. Takođe, sutra ćemo na ovom protestu se setiti i onog pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji iz 2004. godine, kada su zapaljene mnoge svetinje naše, kada je veliki broj srpskog naroda prognan, kada je bilo mnogo ubijenih, i takođe ćemo se setiti NATO bombardovanja 1999. godine i tog genocida koji je NATO pakt nad nama izvršio. Mi kao Srbi nikada ne smemo dozvoliti da budemo ta generacija za čijeg života ćemo se odreći Kosova i Metohije, jer cela naša istorija, naše biće, naše kolevka, to je Kosovo i Metohija. To je naš identitet i mi ako se od toga odreknemo, mi ćemo ostati drvo bez korena. I tada će nas svi vetrovi razvejati. Tako da pozivamo sve da sutra i naši sugrađane iz Novog Sada i iz Vojvodine, da svi dođemo sutra ispred Hrama Svetog Save u Beogradu u 18 sati, da iskažemo svoje veliko nezadovoljstvo politikom koju ova vlast provodi i da ih upozorimo da nikakav francusko-nemački plan ne može biti potpisan. Ja bih molila da, evo, predstavnike medija koji imaju neka pitanja, vrlo rado ćemo im odgovoriti.